خب سلام علیکم برادرای عزیز. این درس یکم من برای وب برنامه‌سازان میباشد. خب اساسا نگاه کنید، برای وب برنامه‌ساز شدن اول سنولیه سر کردن داره. این درس اساسا برای نفرانی است که وابشه یگان چیزی نمیدونن در ساحه وب برنامه‌سازی، عموما در ساحه برنامه‌سازی. خب برای وب برنامه‌سازان البته در کار میشود زبان‌های HTML, CSS, JavaScript, PHP و دیگر برای آدمای بولی اوپنیو. خب برای آدمایی که نو سر کردن اساس جاوا، PHP است، CSS و JavaScript. بعد مثال خونده رفتن گیریم با دیگر زبان‌ها هستن برای وب برنامه‌سازان. چطور سامانه‌ها در حقیقت کار میکنن، یعنی چطور سایت هایی که در اینترنت هستند در حقیقت کار میکنند. خب نگاه کنیم، برای خاطر این میداریم لوبای براوزر میکشیم لوبای استرانیت را. مثال من هم کنتاکت میگیرم یا که ایمیل یا که دلخواه سایت گیریم. اگر مثال من تو آویا بلیت گیرم، من سایت آویا بلیت میبینیم همین خیلی کار میکند. خب کار نکردینش. نگاه کنیم، من خیلی سایت هست، سایت یا با در دل خواه جوش кнопкой طرف دست راست پخش میکنیم. نگاه کنیم اینجا просмотреть коды, просмотреть код страница, просмотреть код یا با پخش میکنیم. البته در اینجا همه المنتاش پیدا میشود. بهترش چه نگاه کنیم در اینجا هست بودی البته CSS استفاده بردگی هست. من بالوندا خودی المنتور استفاده بردگی پایاننده CSS. نگاه کنیم در اینجا این هم استفاده بردگی docktap HTML مثال هست، یا کدیروفکای زبان با استفاده بردگی head. در داخل head بعضی کدهایی که هست تا حاضر ما گذاشتگی نیست. مثال سکریپت یاندکس جاواسکریپت که چرز یاندکس استفاده بردگی هست، جاواسکریپت پیوست کردگی هست، CSS پیوست کردگی هست. من تایتل موندگی هست، تایتل مثال کپی دشوی بلیت آنلاین. من خب ما میتونیم در رژیم ریالی مثال ایواز کنیم، نه که در حقیقت سایت ایواز نمیشه. بعد ابنویت کردن izmeneni که ما رو آوردیم او دلیل میشه. خب میتا اینجا در جاوا اسکریپت پیوست کردگی اسکریپت توش هست اینجا. خب من فرامد هیئت پوشیده شد و بودی سر شد. همه المنتی که در سایت استفاده بردگی هستند در داخل بودی نوشتگی هست. مثال دیو گفته کانتینر کشودگی هست، دیگرش همه خیلی فرامدگی هست. اینجا جاوا اسکریپت استفاده بردگی هست. من بودی آخر آمد، HTML آخر آمد. الان برای خاطر که فهمیم این مینه مثال اینمی کنوکه چی خیلی ساختگی است، یا که این مینه همین پولی که در داخلش نوشتگی است ادین پاساژیر اکونوم. برای خاطر این فهمیدن این مینه همین المنت یافتن. یا که در اینجا به حد کد بسیار هست. برای خاطر که این مینه همین قسم منیو را یافتن، مثال قسم سایت یافتن، ما در اینجا نیوپلیمانی значок پخش میکنیم. خب میبینیم بالای دلخواه المنت منه مثال کنوپکا را پخش میکنیم. یا بو منه خودش اومد باتن، یعنی کنوپکا استفاده بردگی هست. باتن یا بو میکشویم که بو میکشیم یا دیف خطی و کارگشت یا نایتی بلیت. منه نایتی گفتگی های یا پروبل پارت گفتگی های بلیت نوشتگی های. بعد در اینجا خیلی نگاه بایوری باتن، بایوری کلاس، بایوری دیو مثال ایدی موندگی است، نام گذاشته شده. بعد در جاواسکریپت و در CSS من خیلی مثال نمود ظاهریش دیگر کرده. البته در داخل فایل HTML هم میشد نمود ظاهریش دیگر کردن، لیکن بهترش عدلنا CSS فایل سازیم در شتابی همش پاپریت که شود. خب این بود کمی هم معلومات در باره چطور سایت ها کار میکنند. خب برنامه نوت پلس پلس установка میکنیم در کامپیوتر. البته من اسنوش دارم، برای کسی در کار نویسید میپرتم، کسی نداشته باشد. خب باز با کد استانداردی خودی HTML شناس میشویم.
HTML CSS дар як ҷойгоҳ омӯхтан дар кор не ки барои хотире ки ба CSS кор кунем мо бояд дониши ибтидоӣ дар асоси HTML дошта бошем, чуба ки CSS ва JavaScript дар асоси HTML кор мекунанд. аввал мо где-то як ҳафта ворин HTML мехонем, баъд як ҳафта CSS мехонем, бо агар шавад баъд як ҳафтаи дигааш баъд JavaScript хондана сар мекунем. хуб, маълумот камтар дар бораи HTML чӣ хел аст, CSS чӣ хел аст. мисол нигоҳ кунед, HTML агар секлети одам бошад, CSS қати ҳамон одама рангбор мекунем. мисол ҳамин хонара пӯшидани на шумо хонара агар ки пӯшидани бошен, хона аввал мешавад дар фундамент мегирем, ба 4 девор мешавад ё ки каркас мегӯм бетон қати мерезан. инаме хеле мо агар тоқа HTML хонем, анамо хонара каркасча медонем. CSS JavaScript CSS хонем, мисол деворро 100% мекунем, меброем, рангбораш мекунем, хона хушрӯ мешавад, не ки хона қати ягон кор кардан намешавад. барои хотири хона қати даромада ишта ё ягон кор кардан JavaScript дар кор мешавад барои мо. инами се замон якдигараш қати инами хе пайвастанд, мисол бе якдигараш намешавад, не ки ҳарча баробар омӯхтанам ба фикри ман невозможно нест. барои одамое ки аз нол сар мекунанд камтар непонятно мешавад, нофаҳмо мешавад. ман тавсия метавонам аввал HTML, дуюм CSS, сеюм мисол JavaScript, баъд мисол баъзаҳоро хондан дар кор барои бекенд разработчик шудан. хуб, бисёр гам намезанем. нигоҳ кунед, дар ин дарс ман нигоҳ кунед мекушоем, хай нигоҳ кунед, луб бояд ҳам реактайте мисол дарса хонданӣ медроями диски D, диски C ё ки рабочество як папка месозем. мисол my lesson менависем. ман дар инҷа мисол менависам дар дарсҳои веб разработчикҳо. хуб, дарсҳои веб разработчикҳо шуморо моқеият созем. баъд дар инҷа тамом дар ин папка мекушем Notepad++. Notepad мана Notepad++. хуб, открытиш мекунем. мана ин Notepad++ мебошад. ине акнои Notepad++ аст. барои хотире ки бо файли HTML кор кунем, мо бояд аввал файли HTML созем. хуб, барои чӣ хел файла сохтан дар кор аст? инҷа значок аст, мисол новый значок файл плюс дорад новый файл. ҳамина пахш мекунем. ина як файл уже сохт. ин файла формати HTML қати сохранид карданамон дар кор. аки формат чия? нигоҳ кунем, ман формата фаҳмонам. ина ин мисол ҳаста, нигоҳ кунем. номи файл аст, мисол Yandex.taxi.txt. ина txt формати файла мефаҳмонад. хуб, я масовисточа бинам. мана дар дохил қавс гирифта, яъне txt форматша мефаҳмонад. агар ҳамин txt-ро иваз кунем HTML нависем, ин файл аллакай файли блокнот намешавад, файли текстовый формат намешавад. ин аллакай файл дар асоси забони HTML сохтагӣ мешавад. ҷои ҳамин txt ба CSS нависем, файл мешавад дар асоси забони CSS. барои JavaScript қати сохтан JS нависан дар кор. мисол барои Java қати сохтан Java нависан дар кор. барои дар асоси ҳамин забонҳо кор кардан. барои мо дани врема забони HTML дар кор, мо ҳамина менависем HTML. хуб, мана медорем Notepad++. сохранид мекунем файла. аввал файл. хуб, сохранид как. баъд дар инҷа адреса меёбем. нигоҳ кунед, медорем диски D. инҷа ман папка сохтагиам дарсҳо барои веб разработчикҳо буд. мана дарсҳои веб разработчикҳо. дар инҷа номи файла менависем. ҳамин номи файла тоқа диққат карда нависан дар кора ки агар расширениш ҳамин формат агар нито нависем, файлмон кор намекунад, подсказ корам наметиҳад. ман мисол менависам lesson 1. дарси 1 ҳатман поинҷа нуқта HTML навистан дар кора. хуб, ё HTML меса ё дар инҷа тип файл аст. нигоҳ кунем, тип файла пахш мекунем. дар инҷа якчанд забонҳои барномасозӣ ҳастанд. нигоҳ кунед, беҳад забонҳои барномасозӣ бисёранд. дар инҷа ҳаминҷанда HTML меёбем. нигоҳ кунем, мана PHP ро дар инҷа ҳол PHP ро ҳатман мехонем. PHP барои веб барномасозо дар кор аст.
اینجا HTML هست، حتما هست. من JavaScript هست، Java هست، JSON هست. من Hypertext Markup Language فرمت چه بینه HTML، HTML، CHTML، CTML همش هست. انمی HTML ش انتخاب میکنیم، Hypertext Markup Language فایل انتخاب میکنیم، ساخنیش میکنیم. میدونیم پاپکا رو میبینیم، در پاپکا علاقه هست. من lesson 1 HTML شد. اگر این کشوی به طور اتوماتیک براوزر کشوده میشه. من براوزر کشوده شد، لیکن خالیه، یگان چی ندارد. میگذاریم فایل. انکنون میاموزیم فایل های استانداردی خودی زبانی HTML. فایل ها میشوند استاندارد فایل با نی استاندارد فایل، یعنی فایل های اختیاری هستند و فایل های اساسی هستند. فایل های اساسی نباشند اگر فایل ما همین زبان HTML واپشه کار نمیکنند. لیکن فایل های اختیاری هستند. اگر اون فایل ها نیابیزیتل نموندنشون، مثال تو ایمیل امی فایل امی کد نوشتن در کره خیلی ابیزیتل ندارد. خوب انکنون در این درس ما توقع میفهمونم شما را کدهای استاندارد کد خطی کدهایی که به وای کد کار نمیکنه HTML. خوب می نویسیم اول نقطه که میکشیم در اینجا علامت خطاب می نویسیم doc type HTML. مانا نقطه که میپوشیم از قطار پایان می نویسیم HTML نقطه که میپوشیم. انکنون نگاه کنید کد ها میشوند کد های اینمی HTML که نویسیم که این تگ نام دارد. در زبان HTML و CSS تگو به حد بسیارند. یا که با تگ میشود، مثال بودی میشود، H1 میشود، H2 میشود. خیلی چیو تگ نامگذاری کرده شده. اگه تگ ها میشن تگ های کشوده شونده و تگ های پوشیده شونده. تگ های خوب هر خیلی تگ هست، هم کشوده شونده هست هم پوشیده شونده. انکنون اینا رو خیلی فرق کردن ما در کره. تگ پوشیده شونده حتما پوشیده میشد. یا کنه با نقطه که میکشیم یا تا سلش میمونیم بازم HTML مینویسیم HTML. مانا تگ HTML هم تگ کشوده شونده، تگی کشوده هست، مثال تگ پوشیده هست. مثال حاضر من بگیرم، من نگاه کنید اینجا HTML نویسیم، اینجا سلش موندیم و تگ پوشیده مینمی سلش معنی اون دارد که تگ پوشیده شد گفته. خوب در داخل HTML باز یک تگ است، تگ استانداردی خودی زبان HTML. او تگ هم حتما نوشتن در هست، تگ هیئت. من تگ هیئت این تگ هم پوشیده شونده است. میپوشیم با ابزار نه. نگاه کنید هیئت خودش پریوت کنیم کلمه انگلیسی می باشد با زبان تاجیکی گردن نامگذاری کرده می شود. اگر همین پریوت کنیم گردن میشه. مثال همین موبایل گلاوا یعنی کلا و موبایل بدن همینجا را هیئت میگویند. در داخل هیئت هست یا تعداد تگی تایتل. تایتل حتما تایتل هم پوشیدن در کار است. حالا کدام تگا که کشوده شونده و کدام تگا پوشیده شونده چه خیلی فرق کنیم یا چه خیلی دونیم که پوشیده شونده یا کشوده شونده هستند. اینا رو در داخل درس ها در رفت کار با برنامه حتما شناس میشه، حتما همشه از یاد میکنه. مثال اگه خیلی که دفتر اگرم روز توشه و خونده از یاد کنم یگان جای پروگرامی رو ببینید که از یاد نمیکنه. پروست رفت کارنده بسیارتر پراکتیکا کرده همه چیزا رو از خود میکنید. نگاه کنید این می نویسیم درس 1. انکی تایتل در کجا میبروید نگاه کنید. یا با سخرانی میکنید فایل مانا سخرانید میگذاریم براوزر. مانا این براوزر فایل که اوزر ساخته بوده همین یک با ابنوید میکنیم. ابنوید دیده اینجا اتوماتیک که درسی 1 شد. من این تایتل که ما در اینجا نوشتیم این نامی صحیفه را میفهموند. من این بلند درسی 1 نامگذاری کرده شد. خوب اینا بودن تگ های استانداردی که به این چی فایل HTML کار نمیکنند. خوب با هست در داخل اینا تگی اساسی است، تگی بودی نام دارد.
body. теги бодирам ҳатман мепӯшем. ине теги боди шуд. бодиро перевод кунем ба забони тоҷикӣ бадан мешавад. мисол ҳайат гардан буд, агар ҳама чиз сарлавҳаро дар ҳайат менависем, боди бошад дар тамоми бадана вай мекунад. ҳама чие ки дар дохили инаи файли сафед менависем кор мекунад, ҳамаш дар дохили теги боди навишта мешавад. албатта дар дохили теги ҳайат якта тайтл намеистад. мо ҳангоми пайваст кардани css ба забони html, ҳангоми пайваст кардани javascript ба забони html ё ки дигар файлҳо ҳамаша дар дохили ҳайат менависем. албатта дар дохили бодиро нависта мешавад ки чун қоида дар ҳамаша асосан дар дохили ҳайат менависам. хуб, нигоҳ кунед, ин буд дарси аввал дар шиносоӣ бо худи html ва каме ҳам бошад маълумот дар бораи веб программированӣ ва дар бораи кодҳои стандартӣ. нигоҳ кунем, ҳамин ҷоро агар бинем хушрӯ истодагӣ нест ҳамин кодҳо. агар аввал мо Notepad++ истифода бурсодем, ман вая мепартовам, Visual Studio Code-ро мепартовам барои шумо. ябо установка кунед, агар компютер бардорад, минбаъд дар Visual Studio Code менависем. Visual Studio Code беҳад возможностҳои бисёр дорад, подсказкаҳо бисёр метиҳад. албатта подсказка барои опытниҳо дар кор аст, барои одамои новичок беҳтараш блокнот ё ки Notepad++ бошад беҳтараш. хуб, нигоҳ кунем, вазифаи хонагӣ якта файл месозед. мисол аввал якта папка месозем, дар дохили папка мисол lesson 1 гуфта файла месозем, расширение html қатӣ. баъд аз ин мисол кодҳои стандартиро менависем. ман ҳатман дар дарси дигар аз шумо мисол талаб мекунам вазифаи хонагиро. намехе файл сохтан, кодҳои стандартиро навистан, ҳаракат кунед. ҳамин коди стандартиро 7 бор 8 бор просто так нависен ки аз ёд шавад маънаи шумо. мисол вая html ҳангоми кора сар кардан бо дига отдельно файла кушода кодҳоро дида дар файли дигари навистан нашавада. наизуст шумо бояд вағаз нависта бароед ҳамин кодҳои стандартиро. кодҳои стандартӣ чизои обязательно мебошанд, бояд аз ёд донед шун. хуб, ин буд дарси аввал. худо хоҳад дар дарси дигар тегҳое ки дар дохили боди истифода мешаванд, дар ҳамонро дида мегузарем. ҳозираш хай то дарсҳои оянда. ин дарса бинед чӣ нофаҳмие шуд, дар телеграм нависем ё прямо занг занед. ман любое время ответ метиҳам. ман мисол одами кордор нестам ки кора набошам. хо мерам 24 соат дар пеши компютерам, корам компютерхатиай. хай ҳозираш то дарсҳои оянда чӣ камбудӣ ё нофаҳмие шуд нависем. худо хоҳад ҳаллаш мекунем.